memang wajib, especially the pants and the socks. Memang. Ha, dengar tu, wajib pakai Alora kalau pergi umrah. Jom kita dengarkan lebih lanjut perkongsian Kak Amelia berkenaan Alora ketika mengerjakan umrah. Kena pakai. Really Panas tak masa umrah? masa kita pergi umrah panas, dah memang panas, tapi sebab dia kita punya far infrared, dia actually just guna kita punya suhu badan. So dia just pantulkan balik to your badan, so you just feel like a natural skin. Tapi yang paling penting lah, your kaki tak sakit, you tak lengkap. It really helps lah, especially nanti you all should interview my mom, because my mom kata kalau dia tak ada Alora pants, dia nak berjalan dengan orang tolak je memang tak terdaya lah. So really thanks lah pakai Alora, makan Shiruto, makan Spirulina, and makan iVision untuk elak demam dan juga batuk. Alora Series ialah pakaian kesihatan dari Jepun dengan teknologi Kodenshi. Ia gunakan haba badan kita untuk hasilkan far infrared yang bantu lancarkan darah. Sudah lebih 3 juta Alora terjual di pasaran dan telah mendapat pengiktirafan Health and Wellness Brand Award yang membuktikan keberkesanannya. Jom dapatkannya sekarang dengan Sis Nur.